tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza. Kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho. Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikiranye kuri Tuzabaho Murenge TV. Twongeye kugaruka kandi kugira ngo tubagezeho igura n'igurisha ry'abakinyi mu bikombe bitandukanye, ari La Liga, ari Premier League n'ibindi bikombe bitandukanye. Hano kuri Tuzabaho Murenge TV nkuko twabibasezeranije, turabaramukije rero aho muherere hatandukanye, abari nimugoroba mwiriwe, abari mu gitondo mwaramutse, kandi tunabaha n'ikaze kugira ngo tubashe gufatikanya hano muri studio zacu kugira ngo tuvuge dusesengure kuri rigura n'igurishwa ry'abakinyi tugiye kubagezaho hano kuri studio. Kuri mikoro muri kumwe nanje Nelson Masunzu, sinije nyine ndi kumwe na bagenzi banje dusanzwe dukorana umunsi ku wundi hano muri studio. Mugisha Desire Rumenge, Sibomana Freddy. Abarakoze abavandimwe rero nkuko twaye tubibasezeranyije, tugiye kubabwira uko igura n'igurisha rihagaze ubu ngubu, ndetse tunabagezaho na update z'igikombe c'isi aho bigeze ubu ngubu. Ubu nyine no gukina yatsinzwe ikavamwo, yatsinze igakomeza mu gikombe c'isi. Igikombe c'isi tubibutse ko kiri kubera mu bihugu bitatu, Amerika na Canada ndetse na Mexique. Muri Afrika ejo ikipe ya Canada yakinye n'ikipe ya South Africa. Afrika y'Epfo yarayivuyemo ku munota wa 92 itsinzwe igitego kimwe n'ikipe ya Canada. Naho kandi ejo kandi nabwo ikipe ya Japan yarayitsinzwe n'ikipe ya Brazil ibitego 2-1, bihita biheza Brazil gukomeza. Igitego baje gutsinda ku munota wa 95 ca kabiri cahise kiba amahirwe yo gukomeza mu gikombe c'isi. Ni ukuvuga ngo kera ubu nyine South Africa yavuyemo na Japan yavuyemo. So dukomeza tubagezeho uko zigenda zikuranamo kugeza knockout ishize bakagera mu yindi ntambwe yo guhura n'izindi kipe zitandukanye. South Africa yashimishije wowe gusa, uko abandi ntiyabashimishije. Reka baje ntatishije. South Africa turi benshi. Uri wenyine. Turi benshi. Bamasagara ni benshi. Barishimye. South Africa nta wari uyifata. South Africa ubu nyine bafite ikibazo mu gihugu cabo ca politike, ndetse kirimo inzangano cyo kwirukana ibihugu bimwe zo muri Afrika. Ureze nk'abaturage bagana bose bavuyeyo, abaturage be Nigeria bavuyeyo kubera Iran ikibazo ca politike. barirukanwe muri make. Barirukanwe ntibakunda ngo abanyamahanga cyane. Ariko gasi bari abakinyi bariko bakina. Si bari abakinyi bariko bakina igikombe c'isi, bariko bakora iyo ntamba. Oye twanze South Africa. Abari abakinyi. Nuko nange mubayenga. Sibo mwanagira ikibazo cyo guhuza politike na siporo, kandi cyo kintu kandi twongeye kugaruka undi munsi. Sibo mwana azahuza politike akayihuza na siporo. Bariya n'abakinyi b'umupira, ubu twe nk'abafana b'umupira tugomba kubafana. Politike tuyirekera abanyepolitike bayishoboye, zenda afite impamvu zabo zirukanye. Je kwifana kutayifana kwanje ntibiterwa n'impamvu za politike, biterwa nuko ntimva ko Perezida yasaje gufana ikipe kandi ira muri kiriya gihugu yasize hari umutekano mukeya, hari abaturage bapfa mu gihugu ciwe, ahita aje gufana. Ariko wabonye ko perezida wa South Africa ntaho yigeze aje. South Africa. South Africa si umufana w'umupira. Gisagati umufana w'umupira. Agasiga abaturage babarengana akaje gufana umupira. Gisagati? Nibisanzwe cyane. Gisagati byibuze yaje nono hari yakoze n'ikintu. Uretse ntazayirirwa zunguruka mu isi yose. Kandi yasize abaturage yarabari. Ntiyagiye kuvisita piramide, yasize abaturage bavuga Gisagati ibyo twitwagendera ariko nta mwanya twabiha cyane. Rero nkuko twaye dusanzwe tubikora tubigenza hano muri studio zacu, reka twinjire mu mwanya wo gusesengura kugura n'igurisha riri kubera muri bira bihugu by'Ubwongereza no muri shampiyona y'Ubwongereza ndetse na La Liga ndetse na Bundesliga zirazose n'Ubutaliyani. Reka duhere kuri mugenzi wacu Desire atubwire uko bihagaze ubu nyine kwigura n'igurisha. Murakoze cyane abakunzi bacu bo kuri Tuzabaho Murenge TV. Uyu munsi reka tubagezeho igura n'igurishwa
uko amasoko byifashe ku isoko kuri uno munsi. Kadutangire ku mukinyi Clement Lenglet wa center back wa Atletico wagiye mu timu ya Benfica. Ni umukinyi w'umuhanga cyane wigaragaje iyi season ishize yigaragaza muri Atletico, akaba ari nawe signing ya mbere umukoca wa Benfica Marc yakoze wa mbere, niwe muntu wa mbere aguze kuva avuye muri Fulham akaba yaragiye muri Benfica, niwe mukinyi wa mbere aguze mu center back. Ni umukinyi w'umuhanga cyane, twizere ko azagira icyo azakora. Bwana Somana abo n'undi mukinyi wundi uri ku isoko kuri uno munsi. Abakinyi ni benshi bari ku isoko, ariko ngo mubizi tubazanira abakinyi bagiye bemezwa bari ku isoko, babemezwa itimu zombi zemeye kuganira kubijanye n'igurwa n'igurishwa. Abakinyi ni benshi, inkuru zo kuvuga zituzuye ni nyinshi, ariko twebwe tubazanira inkuru z'abakinyi bemejwe. Dusimbukiye mu Bufaransa, mwari kuvuga abakinyi babiri bemejwe na Paris Saint-Germain, abakinyi beza cyane, harimo umukinyi umwe witwa Diamond ukinira muri Germany muri Leipzig. Umukinyi w'umuhanga yaraye yemeje yahisemo Paris kuri Liverpool. Izo timu zombi zari zimushaka, ariko yaraye ahisemo PSG ko ariyo azakinira. Rero PSG yahise ibijamo n'imbaraga nyinshi, yasabye ko Leipzig yabemerera bagatangira kuganira hejuru y'amafaranga. Leipzig yahagaze ku mafaranga yavuze ko uyu mukinyi agomba kugugwa miliyoni 100. Rero Paris kiritegura kuzajana amafaranga ya mbere, baje gushingura no gushinguza, bumve amafaranga bazamugura. Ariko umukinyi kera yabyemeje ko ashaka kuja muri Paris, yatoye yaritse Liverpool. Nk'abafana ba Liverpool urumva iyo nkuru bayakiriye gute? Kaje nk'umufana wa Liverpool mukuru hano, iyo nkuru ni bisanzwe, umukinyi agenda aho ashaka. Guhatana umukinyi si igitangaza, kuba barahatanye umukinyi ari amakitima birakomeye, byenda iwe nyine agahitamo iyo ashaka. Ni kubw'impamvu ziwe, buriya dufite abandi tuzabona bamurenze, reka tugume tuzitege. Liverpool muzamuriha nabi, niyo mpamvu abakinyi bari mu kubakwepa. Oya, si ikibazo cyo kuriha nabi, hasi mu butunzi nta mayero bafite yo guhemba abakinyi. Baheruka bya bikombe bya Klopp yatwaye, kandi yagiye itakaza abakinyi beza cyane b'abahanga. Urebye kuva kuri Sadio Mane yavuye muri Liverpool, ari ikibazo cyo yasabye ko bamwongera amafaranga, byibuze bamwigize hafi na Salah baranga. Tiyasabye ko bamugurisha, banga kumwongera amafaranga, ahitamo kugenda. Ejo bundi Diaz aragenda kubera icyo kibazo cy'amafaranga, none basigaye na Gakpo. N'uyu nguyu nawe arabanza. Burasa kubangana amahitamo yiwe. Ndibaza ko mu discours yagiye akora atigeze avuga ko yanze Liverpool, ahubwo byendiriye ashobora kuba bari bo bamuganirije mbere, cyangwa se rero babishizemo imbaraga, byo nazo birashoboka. Indi signing twovuga nubwo itaremezwa cyane, ni umukoca wa Paris FC, wahoze ari umukoca wa Chelsea, Liam rero akaba yerekeje mu itimu ashaka kwerekeza mu itimu ya Paris, kandi yamaze kwemezanya n'itimu ko azaje. Ni n'umukoca umenyereye iriya competition mu Faransa, niho yaravuye kandi yerekeza muri Chelsea. Tuzamureba benda performance yari afite mbere ataje muri Chelsea kwishobora kugaruka, kandi ashobora kuba benda yarananiwe performance yo mu Bwongereza, cyangwa se ari impamvu za timu ya Chelsea zedamunanije. Unarebye buriya championnat y'Ubufaransa uretse Paris Saint-Germain na za Leeds na za Marseille na za Lyon, ari amakipe ntagira championnat yirukanka cyane.
ubwongereza buriya niyigira shampiyona yirukanka muri bya bihugu byose cyangwa zira shampiyona zose ku ginani y'Uburayi kandi amakipe mu Bwongereza usanga jewe niyo ngiye kureba ikipe mu Bwongereza igiye guhura no mu n'ikipe yo mu Faransa nka buriya nka kira ikombe Champions League yahuje ikipe ya Arsenal na Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain yari ifite umupira ubona ko idatwaje kuzotsinda ntibari kubona ko batari nko mu kibuga ariko baje kwegukana igikombe ariko ubwongereza buriruka none se Nelson ni kuvuze gutyo uvuze neza cyane kandi ligue y'ubwongereza turayemera ariko se iyi timu ya PSG nayo iri muri Ligue 1 yo mu Bufaransa ira shampiyona yavuze ko iri hasi. Paris Saint-Germain yakoze amateka yatwaye Champions League kabiri gakurikirana timu y'ubwongereza ko nta timu y'ubwongereza irabikora bizirahari nazo zahiza ko gahigo mbere buriya amahirwe y'umuntu agira igihe mu Bufaransa igikombe cyabo kiriya baza bakinira niyo ekipe iheruka kwitwara iriya iheruka gutwarwa na Lille ibindi bigo byagiye bitwarwa na Paris Saint-Germain Ligue yabo iri hasi nta kombe ariko muri Champions League bakoze amateka kabiri gakurikirana ntabwo byoroshe yego nyine bari bagikeneye bari bafite ikipe ihagaze neza ariko urebye mu Bwongereza buri Ubwongereza bugira Ubwongereza kugira uzotware urusha ikipe amanota 16 18 20 bimwe bya Bayern yo mu Budage itware igikombe irusha indi kipe amanota 30. Ese ubundi ni ubona ikurikira y'ubwongereza turabemera twese iza nko ku mwanya wa kabiri ndiye ni Espagne ni muri Espagne zira za Real Madrid na za Barcelona ziza ku mwanya wa kabiri buri baragerageza byibura umukino wabo urihuta ugiye muri Italiyani nabo umukino wabo bariya tubabonera ubundi urebye mu gikombe gikurikiranwa muri shampiyona ikurikiranwa ku isi ni Premier League naho biriya bindi tubireba iyo duhuye muri za nkanjye buriya shampiyona ya Espagne nyireba wenda bambwiye ngo Barcelona na Real hariho Copa del Rey bari buhure niho nyirebera naho kubwira ngo za Inter Milan za Paris Saint-Germain zirebera muri Champions League. None se kubera iki utavuga ngo byibuze Ligue Serie A yo mu Butaliyani ko ariyo ikomeye kurusha ntikomeye buriya za Juventus za AC Milan ziriya za Lazio Roma nuko nyine zireba gake nabwo duhurira muri Champions League utazifana ariko urebye nka La Liga ni timu zibiri ni champion ubushize umva kubwire Barca itagitwaye ni Real itagitwaye ni Real Atletico izikozamwo ikamara indi season 5 itaragitwaye ubushize hano ariko Butaliyani bumaze season 5 busimburana nta timu gitwara kabiri cyabuze gatatu ndaguha urugero rworoshye ubushize hano muri Nairobi muri Kenya ubushize Arsenal itwara igikombe bafunze imihanda mu masengero bagiye gusenga bambaye amajezi none se mu Faransa tari yatwaye igikombe muri Italiyani hari yatwaye igikombe mu Budage no muri Espagne none ni ukuvuga ngo ku isi no mu Rwanda bari buryo buhari ubwongereza nibwo bufite shampiyona ikomeye no twabyemeye Nelson ikarashaka gusubira icyo wewe wabajije ija ku mwanya wa kabiri Butaliyani ija ku mwanya wa kabiri wabajije ku mwanya wa kabiri ku ruhande rwanje reka je mvuge ko ari La Liga nanone kuko Nelson yari yabivuze kubw'impamvu ziye tuvuga ni ukuvuga ngo Champions League La Liga iracafite amateka yo kuba ariyo team ariyo muri Real niyo team yo muri La Liga atwaye za Champions League nyinshi bado hacariho Barcelona nayo nubwo itari nyinshi cyane ariko irazifite ariko ubwo ureba muri izi competition zindi Bundesliga na Ligue 1 n'izindi ziracari hasi cyane kubijanye na Champions League kandi niho zigenda zihurira uburebye muri Europe niho zigenda zihurira niyo mpamvu tukokora igirushanwa tukavuga ko ubwongereza buri imbere ya kabiri kaba byenda La Liga aho nko murabiroza muri Champions League kandi ngo twe twavugiye mu ruhande rwa Ligue
none se ligue ikompara n'iyindi gute kandi bifite aho bihurira byose bifite aho bihurira niho tubonera abarenze abandi mwavuze ko ubwongereza burenze kandi competition yabo iri hejuru amatimu yose nta ntoyi haba intoyi ishobora gutsinda iri ku mwanya wa mbere. Reka nje nguheze impamvu yanje novugira ubwongereza nta timu ntoyi ibaho, timu number 20 izikubita timu number 1, izo ngizo nibibaho. Naho zira competition zindi ka Bayern uja kuyireba uzi ko Bayern uko biri kose nibona ibitego bikeya irabona bitanu kandi si bitsinze iyi timu yaganga ibitsina nko kwitimu ku mwanya w'10. Naho mu Bwongereza ugenda wavuga ngo Arsenal ku mwanya wa mbere ishobora gukubitwa na Southampton iri ku mwanya wa 20. Izo ngizo ni ibisanzwe muri Premier League. Nicyo cyerekana ko competition ikomeye. Nukuvuga ko timu yose igeze hariya ibikomeye. Ntaho ngaho we kurasubira mu Bwongereza kandi turi mu Butaliyani na La Liga. Nibyo yana gusubisha. Hoye ndi wasubije pe. Wabicaza. Turi gushaka no. Turi gushaka. Wabicaza uzi impamvu jereka mbaye impamvu Ubutaliyani bufite competition yabo nyine iri hejuru kurusha La Liga. La Liga igira gukomera igihe cya Cristiano na Messi. Bakizamuka urabona Cristiano Messi akiva mu Bwongereza 2009 bamuzana ahura na Messi. Icyo gihe La Liga yarakunzwe cyane. Yari iri mu rwego rwo hejuru kurusha na Premier League. Ariko aba tipe bombi bamaze kugenda ari gasubiye hasi. Ubu nyine Ubutaliyani uyu mwaka iyagitwaye n'intuzo ni Inter Milan. Uyu mwaka ushize ni Napoli. Urumva ura mwaka wundi ni Inter Milan, ura wundi ukurikira ni AC Milan. Juventus ndiheruka urumva ariyo competition cyayigitwara kabiri. Kuvuga ngo mufite league imyaka season zine gitwagwa ni timu zitandukanye. Aha ngo haragaragara competition ihari iri mu rwego rwo hejuru, ntayiri domine kurusha izindi. Ariko muri La Liga wambwira gute ko La Liga ari ikomeye ku Butaliyani? La Liga Barcelona maze kuyitwara kabiri, Real yari iri hasi. Ariko uyu mwaka uraza ubona Real yagitwara. Nta yindi timu Atletico yeruka gutwara ryari? Yeruka gutwara 2019. Iri inyuma Atletico 2019 hakiri imyaka ingahe? Hakiri imyaka 5. Izosubira itware ryari? Ntabwo. Izosubira itware nisubira gutwara azoca indi myaka. Urumva muri La Liga ni timu zibiri gusa zigenda competition. Reka tunyarukire ku wundi mukinyi uri ku isoko kwigura n'igurisha. Ubu nyine ari we tuvugaho turebe uko byifashe yerekeje muri Paris Saint-Germain. Dukomereje muri Paris Saint-Germain. Paris yahisemo kugura abakinyi babiri babasimbura abandi hafi abakinyi bane babigiye kure ku season. Ese kurekura Ramos umwataka wabo w'imbere ukina ku mwanya w'9, Gonzalo Ramos ejo ubushize twabibabwiye ko yinjiye muri AC Milan, byabaye confirmé ku miliyoni 74 y'amayero. Amafaranga atari make ni n'amateka muri AC Milan bakoze. Hari undi mukinyi nawe ukina hagati bakoye muri La Liga agiye gusubirayo Atletico iramushaka, yitwa Kang In-lee n'umukoreya afite akazina kagoye. Ni umukinyi hagati w'umuhanga ariko yageze muri Paris Saint-Germain abura umwanya. Rero ashaka gusubira muri La Liga kuko ari we yakiniraga. Ashaka gusubira muri La Liga, Atletico iramushaka, ubu bari mu kuganira nawe, ibiganiro bigeze kure cyane hafi kumvikana buri kintu cyose. Aha undi mukinyi Paris ishaka kurekura ni Kolomuani. Kolomuani murabizi ko yari ari muri Tottenham muri Loni, yagiye muri Juventus Loni aragaruka aje muri Tottenham, none yasubiye muri Paris. Tottenham ni ngahita mushaka. Ubu nyine Juventus nayo bamaze gukora agreement ko bashaka kumugura none biri peremana. Kolomuani ko yabaye umukinnyi wagunye kuzunguruka cyane ubwo so kurangiza kariyeri yiwe. Iyo umukinnyi atangiye kuja, iyo umukinnyi azamutse none akagera ku rwego rwo hejuru hanyuma agasubira inyuma agatangira kumutanga mu maloni
abayashira cyangwa bakibuka cyakosa kureba Faransa ngo ndango n'ubu nyine bacagibuka yakoso ryari seri mushira hasi cyane byo gushe igitego kiri kandi Paris yamuguze miliyoni nyinshi miliyoni 90 miliyoni 90 y'amayero imukuye muri aho yakina muri Bundesliga amafaranga menshi sinzi uko nagerageza ubu nyine sinzi uko azageza na 50 yarashize muri make season kazinga hari hasi cyane undi wa kane Paris na ifite amahirwe yo kurekura ni Brandon Bacola no muataka nawe kina ku ruhande bashaka kumugurisha muri Liverpool nubwo bataratangira ibiganiro ariko hari amahirwe nkuko nibagura babiri twavuze ushobora kurekura abane nkuko batangiye kuganira. Liverpool muramwiteze? Liverpool turamwiteze ureze dukeneye umukinyo hari imbere cyane ukina muri engo yewe kubera impamvu za ira winga irakenewe cyane. Bakora ntacyo azabafasha usibye kwirukanka gusagasiga kabumbu. Bura kwirukanka nazo birafasha. Ari nge wirukanka ugateza aba defenseur na pressure bagakoresha penalty. Ariko wirukanka ugasiga kabumbu tuvuga ko wasaze. Ntabwo asiga kabumbu aho ngaho nawe ushaka guserereza cyane. Bakora ntabwo asiga kabumbu ahubwo ashobora Premier League urayisigira aba defenseur b'abahanga. Haranaza ibintu byo kwiruka ntabwo turi muri rugby twarababonye yarabirukwankisha n'abatsinda muri finale y'ubushize yarabirukwankisha biviramo kugera naho bageze mu mafernati buriya kiyatara kubirukwankisha byenda bari kuza gutsinda. Paris murabona iguza abatipe babiri murabona ko iki gikosi kitazokura amateka gutwara Champions League 3 gakurikirana. Ewane Paris hano yipanze. Yari kubera ko yari kinameze neza Paris. Nimba yari gifite n'abakinnyi nanone bakimeze neza. Ariko gigize season zibiri ikurikirana itwara Champions League gaswa kandi iri gutwana Ligue 1 urumva ngaho. Ewane bagomba gushora bakubaka timu ifatika. Niyo mpamvu ari kugura umukinnyi wese wabonye on top. Uyu wo hagati babakina ufite ikizana kigoye yitwa Akiliachu ni umukinnyi ukina muri Monaco hagati ku 10 ashobora gukina ku 10 cyabuza ku ruhande rusha imbere ni umuhanga cyane ushaka kumugura none azakina muri Paris ku mwanya w'10 ura Ruize umuntuze Fabrini Luis wo Spanish amaze gusaza ni nkaho azayinjira gusa iminota ya nyuma uyu mupeti n'umuhanga cyane batangiye kumugura. Paris iyo mwaka uza izaba imeze nabi cyane. Reka kandi twongere tubibutse ko n'umukinyi w'umuhanga nka Lewandowski wari uri gukinira ikipe ya Barcelona ubu ngubu yagiye muri Amerika muri Chicago kandi ariko aranashaje. Lewandowski yakinye mu makipe menshi akomeye yakinye muri za Barca avuye badatwaye na Champions ariko muri Bayern niho yaragitwaye yatwaye za La Liga nta Champions League yatwaye birashika ariko muri Bayern nta kinyamigiye kirekire nk'ico yagiye kina muri ara makipe yandi agiye gusazira muri Amerika rero muri Chicago akina n'udukipe two muri Amerika ariko nukubera ko abakinyi benshi bakunda kujya gusazira muri Amerika hari faranga kandi urabona nabasaza nta pressure baba bashaka cyane y'amaliga akomeye kandi baba bafite izina baba bashaka kwirira amafaranga yabo hari. Turabashimiye rero nkuko nubundi mukomeza kudukurikirana uko bukeye nuko bwije dufatikanya hano kuri tuzabaho murenge abakunzi bacu mukomeza kudukurikirana rwose turabashimiye byimazeyo mudukorere subscribe share ndetse na comment. Hano muri studio mwari muri kumwe na Nelson Masunzu na Mugisha Desire Rumenge Sibomana Fred. Tuzongere kandi duhure tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu tutabikesha abo mutekereza kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho